جه پودکست آوستا دنباش ام بشا هفتان لپیشپری ونه در رویتیا گرننده گشتی آوستای عبدالله کسکین دا ام جه انقره هاتن استنبولی وقتی دامزراندنا روزنامه ولات تا دنفس خواه یا اول دا گوتبو ولات گشت به و چند بش چاپ کرن ام لوی در ایمان البته من نافبرک دا دوی نافه دا توشی آمدی هاتی هاوین هات به وقتی بشی دل مکشاندن بهار بو او مهیت این کوچوی لامد چادر باس بون پر خوش در باس بو جبر کو هرچ قاس بری سرسالی بحفته که مجی خواه کری جبو جبر شرطین هوایی و تشتیدن فلان منی کاری بو ام پروگرامه که یعنی زوستان هری خراب آجیان همونو باسم آدیار بکر جه وصابو مرون کاری بو دری وکی گلانی مدست پیکر دوی گلانی حتی جبو ماچ آمد سپور مجبور من مکر سی جرا اول جبر ماچه که فوتبولی ماچه که کنفرانس یک تخیر دبی سی مدست پیکر و حتی 15 حزیرانه 45 روز مهکونیف پر زیده تشتابون زیده کار هبون ما یکم پیشنگاه جی وکر لور ساکار سلیمانی هات تجربه ما یکمین بو اما باشتر باس بو امجی گلک تشتا این بونو که دن چند کنفرانس مناسبت روز زمانی کردی گلک شاعر و نویسکار و کسی دن باشتر بون هی داویجی مجبو مال میسانش 5 سال نویسکاری اوی شرک بیروز باهی الدار خست بعدم اگه گل گتیرو تجابو پر خوش بون یعنی مگلک به کیف خوش بون پشتی ویجم گذارم استانبول دی هنک کاری وشان خانه جبر کلورجی تام هنتش بجی نبونه هی بشک ج تشتما کامپیوتر و ایدن لورن من خواست یعنی خبات وشان خانه دم عجیب جون راوستن جبروی از هاتم نهاجی و هفته یک ده روشه مدس دهاتی زوزانه اری هاتم زوزانه وقت ام بگرن وقتی روزنامه ولات و چقدر تابی نیقاشه که روزنامه گریا کردی تنبو بگمان دنوا هم ولات دا هم جی سازین دندا هجمارا یا جی کسین کو جه پرچه این دنیین کردستان ایبون هبون چما تنبون بخیص که از دانم دوان سالان دا دنوا مدیا یا باکور دا پر کسین کو جه پرچه این دن بن تنبون تواری دتونه بون لی وان سال دست بگر هبونا کردی پارچه دن جبر چه جبر کو از بحثا نوت یک نوت دو وان دکم بری ویت زانی کوچکه گرسهی چه بو همج باشور همج روشلات نب وکویجی به انسان هدی هاتن بهتر جد خواستن بچن اوروپا او تبی 10,000 کسی که هاتن گلک شو پشتره و گریان کردستانی لی ایکو فردی یعنی شخصی دهاتن و بهتر جی هنرمند بون نویسکار بون دسپیک داما منو دسپیکر کس تونه بو آراست وی چاخی یعنی نظام بری ما بحث کرد زیده وقت نابری در باس بو دوباره نبی مثلا داما مدست ولات کر ام روزنامه‌وان ند کر یعنی جبرگو روزنامه‌وان نبون بیشی کسی کردی زانه بن اری شرط می یکم کردی باش زانید کاری بنویسینه بخونه آنها او بو هر یکیش دوره که انسان هاتن و حتی تی بیرامن مثلا ما دزگیجی که تیپریزی دکر کامپیوتری وی شاخی بچه یعنیش داختیلو باشتر بون فلان و شاخی سرویسا تیپریزی هبو کسی که تیپریزیت کردن تصیح دکرن کسی که تیپریزی دکر جبر کهستونه بون مجان قرایک یعنی کردی جنت زانی نه کردی بو تیپریزیت کر و حتی مراست کر بهارت کم بقاسی نه جماره پیوان جماره حرفان غلطی دیده بون بلکی 10 جاره برادر ما او راست کرن و حتی ما بسر 17 تانی وان وقتی که ور روزنامه تدبیشا چویدا گوتو بو بقاچاقی مدشاندن روجاوا و باشورچی ولات چه چیروک چی بون لسر سینور تشنی کو دگیشتن و تشنی کو دبون مثلا هیجای نوچه آموزی دقیقه ببین چون هاتنا روزنامه دا بو پرچه ایندن از جاره که تشتکی هین بوم گلک تسیر لمن کر روحای و در دور اورفای هنک دیگریان
gelekî li ser hatina roja rojnamê disekînin. Belkî tam netxwasim telefonê jî behs bikin lê piştre em hîn bûn ku ji aliyê din yanî ji binê xetê insan dihatin ew rojname bi qaçaxî dibirin û ew li gorî hîvê yanî îşev heyv derketiye rê berxwe dibînin nabînin an jî tariye li gorî wê diçûn û dihatin her çaxa ku dixwestin nikarîbûn biçûn bên ji ber wê wextê ku wan dixwest û dihatin gereke rojname li wir hazir bûne. Hêdî hêdî piştre êdî piçekî rahettir bû. Karhêdî hêdî insan dihatin ji rojava di ser rûhayê re deverê din re bi awayekî legal ne qaçaxî û beşek ji êdî nivîskar bûn û ji me re dokümantanîn kitêb fotokopî dikirin û tiştê din ji ber ku çaxî bi rastî destê me de gelek kêm doküman hebûn û piştî bi demekê a başûr gelekî zehmet bû şandina wir pir zehmet bû piştî bi demekê ez neşaşibim êdî li wir aliyê Sêmanî wan dest pê kirin li wir rojname derxistin ne aynî wek a me bû ama beşek ji tiştê ku li ba me derket li wir jî derket min ew rojname nedît mixabin. Ez ji wî demê arşîv belgeyên wan salên ku we rojname derdixistin mana li cem te tu diparîs? Hemû arşîva rojnamê li ba min heye me cîlt mişxwara cîlt kiribûn wekî din û tiştê girîng ê ku bi min ve ê rojnamê cihê tabii ê şexsî cihê min tev de li ba min in. Tu gerinendeyê giştî bûyî? Ya ev peyva gerînende min kir nekir min jî hez nekir. Yani bêje mesulê giştî berpirsê giştî wekî genel yayın yönetmenî û belê. Em dizanin ku di wan salan da Öcalan yani pir eleqa bi medyayê dida ku girêdayî rêxistinê bû gelek talîmat dişandin gelek tişt digotin yani bêhtir bi înisiyatîfa wî piçkî bi rêve diçû. Hiç rasterast yan jî ne rasterast têkiliyeke be yan jî tiştekî ku ji bo te gotibe di navbera te û Öcalan da wê demê çi bû çi nebû? Tiştek direkt nebû. Arast tişta tu dibêjî bêhtir ji bo medya ku Tirkî derdiket derbas pê giringiye gelek mesin piştre xwe li gündemê jî mixeba sxebitî wî çaxî min dît ferqek gelek mesin hebû yanî a Kurdî bêhtir wek ku bêjin bila tiştek me jî hebe nexwasim êdî peywendî li gel Kurdê parçeyê din zêde bibû li Ewropa kesê ku Tirkî nedizanîn tenê Kurdî dizanîn daxwazên wan hebûn rojava tevgerek din hebû falan û wan rojnameyên xebatên Kurdî dixwestin demeke dirêj heta ku elwîr bûm li ser rojnamê tu zext nebûn tu daxwaz jî tu behsa welat dikî behsa welat dikim peywendiyek me ye direkt jî çinebû yek du cara bi Seyda Abdurrahman Durre re ew çûbûn wisa wekî silaf tiştek xebatê wa dibînin başin yanî çend disê gotinê wisa nezaketten gotibûn wekî din tiştekî direkt navbera me dişinebû. Sema Yüce bawerên we hev nas dikir? Sema Yüce li Ankara min nas kir. Tam nayê bîra me ez bawer dikim heştê û neh an jî not bû salên notî bû li Ankara li wî çaxî İşçi Partîsî çi bû nizanim a Doğu Perinçek we li şûbeya wê Ankara greva birçîbûnê hebû. Ez neşaşbûm ji ber hepsiya bû dîsa hepsê de hin tişt bibûn ji bo piştgiriya hepsaneyên girtiyên Kurd û şoreşger we tiştek hebû li wir em jî wekî sembolîk ser navê kovarê bû weşanxaneyê wî çaxî ez ji roja beşdar bûm sema li wir bû berî wê jî dihat ba me diçû dihat yanî keseke wisa portreyek wî ye siyasî zêde diyar nebû bêhtir yanî wek xwendekarek welatperwer welatparêz Kurd lê bi heyecan û pir aktif bû yanî bûye wayî me hev nas kir piştî demekê xwe serpêhatiyayê me teva wekî min ji derve bihîstiyanî ez nebûm şahidê wekî. Bayram Balcı di van rojan da jiyana xwe ji dest da yek ji xebatkarên destpêkeyên rojnamaya gündemê bû tabii
حتی وی داویجی دیسا لقادا مدیا گریدایی از بیجم رخصتنا باکور کار دکر وجه هف ناس دکر حلبستوان و جاریت هلبت ما هف ناس کر پشتی روزنامه جی تو زنی ما دما آبستا آوا کر دش جارنا دچو دهات برگو از نشار میجی شهر دن ویساند حتی جاره که وکو تجربه کوانی و شانگری جی تشتکی بهتر کو شهر چاپ کردن تشتکی بچوک چه کردن پشتره بردوام نکر به هفره کاری که من نبود یعنی یک سر تو بیچاره کاری که ما به هفره کرد بونه بولی و صحبت و دوستانی و مرد هفرون است تشتی وسا هبون من پرج نزون ناس نکر برای وقت بیرانی نکه و با بایران بالجی که که زیاد بر مدیا باکور دادا وقتی دند نوا روزنامه gündem داشت برای اون همان آوایی دابون نه دسپیکی چه بو دسپیکی دامم هاتن یعنی از دسپیک سالانو تو دو هاتم ویچ اخی gündem نبود yeni ülke bu yeni ülke haftayı bu لجالولو de خانكده قاطع جور تفده yeni ülke bu de binwede odek buçuk magert odek bartkim bazı 20 metrekare yan hebu yan nebuj berku او درفتشي نبون آراست مجي ندخوست ديتنا ما ويشاخي جنجتي ما تقول او درفت جرك ام شبكن جبوكو ام كاربن يعني خديل قوتني خوشي ودركبن دما تبقى وايكي ما ديب دبرك ورو فلان جريدا يبيت انو كاري زيدا تشتكي شي بكي يعني بدرفتي قليكي بتشوك ماذا دسبيكر هلبت ما اوفيسا يعني ülkeci بكارتاني arşiva و ما بكارتاني ناوندا نوچيان يعني haber merkezi avan her daha tavır قناعتا من یک problem هری مثلا مدیا باکورشی اوه کو همو تشتی کردی لسر ای ترکی بون یعنی دما ناوندا نوچیا به ترکی بی و روزنامه کردی جور خبر بگیری خبره کو ترکی هاتیه چکرن ورگرنی کردی اف نابه یعنی پروبلم هری مثلا هیجی اف پروبلم هیا دکارین روزنامه گریا کردی دوکی دن ما سالنی وای جوینه بکارتنیش خوانک نویسکاری ما مشترک بون میجن موسی عنتر عبدالرحمن دره قیا مشتاق خانجی ازمیر دهات یاشار قیا بو سرهات بوجاک بو فلان ما جوینه خوشی لجور او داوای جوینه چه دکر او بوی چاپخانه مجی همان چاپخانه بو جبرکو ایمه کاری ما آمد تابدویت بو جوکتر بو پیشی ما آخو خلاص کر وچخی شوا داوی هم حتی صبحی دمانم رانت سا بر میزان پاجی جبر میزان پاجی و جبرکو بگیجی هفدو خبر هری داوی دیده کاربن بجی بگیرن و بلافکار جی برلشیک داتن وزنه ششمو چخی آس صباحی بو روزنامه صباح بو ما آخو ساعت بری واری ام بیشن چهار پنجاه گره که مخلاص بگیره بشنده مطبعی مسئله بیرامن جاره که هلبت جبرکو کردی بود زیاده کسی ندید گرینگی به ندیدن مدیا ترکی جی زیاده سر ندسکنی جاره که مسئله شرنخی بو شماره داخیانی هات مکر منشت دوالات ده وقت به işte tam نای بیرامن هم منشت اما شرنخ رزگار بو خمارا شرنخ اری نوتو دو بو مشان ده چاپخانه چاپ بو Hüseyin Aykol hat üçaxya üç mesulü yeni ülke bu dax yani bey pevi dax yani yakında destemin ve carici aynıcı dibeci kat betu avayı peyondi ama pişirne xeyre و nizam çüre tüne emu got valla tiştegiyem bakın tüne şu çap buydu şu çap bu medayı birleşik dağıtım hem şunu da bükşinin ne mümküne hem çap bakın ve fark jib bakın bu avayı belav bu ama kesede ser nesekni rasti çi bu yani gelek saldınarda derbas bu ya helbet em pırj dur ve med şopandın ev mesele vak naha çikin ragahandine derfetin ragahandine takip kirnişi nebun baqanata min ew sal aktörün ve gereke tabi behter li servan mesela
بسكن يعني وك تشكي دقمي بشكوكين جملكي كوتا غلط كيري دا يدي جوي شاخي وان غلط يا وسادة سبيكر وحتى نهاجي مخابن روبون دناف خدا چه نبويا يعني بهتر اخترین وی سرکه ایکو دوان مثلا دا بریار دانه قرار دانه شاهدی وینا پارچه ایک شوینا دناوی دجی گرتنا او گرکه وان مثلا شماره سلال بکن يعني اما شرورك ما يوساتنا يعني تام او سالین کو گلک روزنامه‌گر دهاتن رواندن دهاتن کشتن دهاتن وندا کرن جهیلا درونی با روش و چه ابو هيلا درنيفت يعني ام برش باشون هلبت ام قلك ينش بونو گرم بونور قرن بونو روحي ويدمي تشتكي دنبو يعني از هر کس تبي زاروكات ياخو جنجت ياخو بآواي كدن حقي حقجي يعني بآواي كدن لبنر اللي بقناعات من روحي ويدمي وينها جهف بر جدابون يعني تشتكي دن هبو بكيماسي هيفي هبون چی به چنه به چاوا به ندیار بولی باوریک جدی هبو مثلا جارنا من هف رودنشتن مج ان برادر راد گفت یا اجدلا اون فلان چی işte اون چیت کن اوقات رستوراسیون پره ودری بکرن گو اون احوال امی کردستانی رزگار به امی وجه شورش چی به امی اری یا الجناگت مجب حنکی دگوت yani ya piştikuş ام بگریان بلا درج به قنصلوس خانه میلیون کرد هن الوان در ام حموی وگرن مبادله شرطی هیچ لیده بیک نه تیماوین ها بیک بیانی باوریک باش خراب باوریک جدی هویه گلکی مزن ها بوجبروی از بیجم ما حساب کتابک تکر و ساتر سکسید اونزام چه نه لی چه بو هرچقاس یعنی ام شرین فیلی شری گرم دور جیبون شرط نیوه صدان آمده بود نیوه آمده بود نیوه مال آمده بود هر روز شواله کی ما کیم ده بود مثلا روشنامه وانین کل کردستانی بشتر حفظاقت میره جنگیز آلتونه دسپیک کوهاتن گشتن خالد گنگن بو باورم یکشیل شرنخه yani gelek şu an nas kirin dema em de çün anji ew dihatin demek ki kart kirin de rojname û anji beri mesela Xalit ez bawer dikim berî bêkuştin di sê roja bo xeberekî em lê geriya bûn telefona em peyivî bûn tu piştî bi çend roja te bihîzê ku êdî ew hevalê te tune yani êdî ji me re dengê telefonê zengilê telefonê wekî sawekê bû me tu caran nedixwist telefoneke bê wext telefonê desta helbet nebûn hiç çarî cihazê jî nebû lê me nedixwist heta niha jî mesela dengê telefonê wisa ji me re piçekî xerîb dit bixwaze nexwaze tesîrek wê gelekî negatif hebû heta çend hejmaran ew nîqaşên zimên û rêzmanî û berdewam kirin piştre çi nakokî derketin ji ber ku ew kesên ku di heyeta Rûspiyan da cî digirtin weke Feqî Sahaniç weke Apî Musa wana her yekî nêrîneke xwe ya cuda jî hebûn hem ji hêla îdeolojîk ve hem ji hêla têgihiştina entelektüel ve niha tabii em hemû عجمي بون يعني تجربيك ما نبو من بري بحث كرز باورم من بريز بچم ولات مچن نویس بلکیش ترکی بو کردی شی کردی بو ترکی ورگراند بون تشتی بچوک بون پر کم ماتریال هبون هدیه کتابا دست پی بکر لی براسی کتابی و چاخی نوت دو یک نوت دو چاپت بون جی کردی هم پر کم بون هم مشگلک آلیوان پر خراب بون هلبت ئەوە بۆ ما کەسێک موسا عنتەر و فەق حوسێن و شەرقی ئەو کەسێ دن ڕوسپیەن مە ینی سمبۆلی گەلێکی مهم بوون گوتناوە مە پر بالداری گوهداریت کرد مەتخەس هەمشا گەلێک تشت ئاهین ببن ji ber wê pêşî me guhê xwe berê xwe dawan ew li hev rûdiniştin hertim carek du car sê car çar car lê tu cara nedigişt انجامکی هر تمجی بشر خلاصتم بداوی دبو جوینین و یعنی بحثا مسئله وسا الفابه و گرامر و نممکنه نه او حیات و هلا امروز نامنه ما بیسترو مهک هی زده مهک و نیو ما وقت دای برخوا
ما گوتیه باورد کم سر سالی ساعتم ما گوت بیست هری درنگ بیست سباته گرک ام حاضر روزنامه درخن اما دید همو جوین به انجامن یعنی تشتک جدر نکه یعنی اود بیشه بلال کمک هبه کمک نبه ای شبقه هبه نبه نظام فلان تشت که ام که هبن ویسینن آن بنظام چی بن ویسینن مرحم ابوش سویدی هاتبو او انا کی تجربه‌ای هبو روزه که من هفرونشت نیا مگه تو سنابه یعنی ام نگارن وسا بپیش بکن برخوا ببینن گرک ام دا افنه ایشه میش یعنی ام گرک نا مهکه در روزنامه که درخن یعنی مشکلی زمانی کردی 100 سالی دنجی بلکه 500 سالی دنجی حتی هیچ خلاص نبی یعنی اما جی کوان چاره سر بکه نه افدره ما قرار دا باوایه کی ازبارد کم برادری کی ج سویدش مرا کتابه جرات بیک شاب بوله گوهرتن تیده هبون tam اصلی alfabeş مرا شاند چون جوینم دانی سر ماسی ما گفت ببورن yani ki phaneki jiusa ki diyalogen med beyon diama gelek baş bu alfabe eva problema manna eva kum amnaatna elverkum problemi alfabeya kurdi zmani kurdi çare ser bikin em dixwazin beri demek rojek beri rojeki rojname derxin winji unel virtani kunjika binvisin un nvis makale بنویسن الفابه اف به اگر ام سر الفابه که الهفنک نه مش خونه ملتن یعنی گرک دوردشی نه مسئله دموکراسی الفابه مرف باوی که تشتکی قبول کی بشتر نقاشی علمی حل بدکارن ببن دست به که گشتی قبول کردن تنه فقط حسین گفت از قبول نکم پر حشک بو گوز قبول ناکم نظام چو اشتگرک وک الفابه هم گو بفقی انسان ما هی نزانن خید چیه یعنی بیش نویکس چیه نظام چیه هیجی او خاصالت سر چون هیجی کسی هیجی ساسی نویه یعنی نهاد عین روزنامه ده evne kovarek akademik nizanım tiştek üniversite der txil ser problemin zaman belki van tiştek arabın tolere bikin لأم روزنامه يكن حتى جمتي وأم هدفي قالي كي مازن ضد البيشن تخازن 100,000 تراجعوي هبه يعني تشقص أو خلاك فرهد بي تمجبوري يعني هندشتا لغوريوي فكر بكي تصور بكي ليسا عنيات كرون نظام چه هري داويد قاسيتي بيرم ما بيدا قبول كرن دمكي نویسان پشتر گودی سازنان ویسینم فلان لی بوی هوایی وسا دشو دهات لی ادن توا نویساندن و ما دست بکر ما بشت ناویوان بلی کر مثلا موسی انتر گفت بلا ناوی کنج کامن تیر به تیر یعنی اوک yaşar qiyas barım gotin min lekir mش بو اخو got روش وسا هر یکی ناوک بود ناوک ملکر او پیوندیب اور فرا گلکی زحمت بون باوای کی بریا فاکسی و تلفن falan مجوان دره نویس دخواستن ما برب هوانی و روزنامه جماره یکی درکت امچون از بوم آپی مصابو مسار بو زبیر ایدار بو گازete ترجمتی لوکالاوی هبول جالول با قنصلخانه ایران لور ما جوینک چاپمنیه چکر همو مدیا ترکیجی وکه اعلان کرنا اری یعنی روزنامه کوسا درکت و بویا وای باش دست بکر او بشی تمام بو ام گیشتن دویه بشه هفتان بشه هشتان ام دیسا بردوام بکن سپاس حتی ویداری د پودکست اوستا ام گیشتن دویه بشه هفتان حتی بشه هشتان خاطره با